Talo faya il fa tutua. Ala ya Yesu Kiriso lo mato li I lo mato faula. Good morning, church. Mana yele nei tai au. Mo ia malulu ele malulu tele. Esele le leo le tua. Na mele tova yaso le nei le lava yaso. Tua na yatu. Oyo mana tua o le ale nei yesu sa. Aso sa le Pentecosto. La le wingo le Pentecosto. Fio mai o le anganga pa ia. Fai mai e sui lona au soo. O ato e whainu umalava ma so. Ai fai mai. Ia o Jerusalem mai whaatali mai ai. Le upo le whaatali. Nā fio e ai le anganga pa ia. O le atua I lunga o le upper room. Po o le pito o po le potu pito I lunga. Ma whaatumulia ai. Ma whaauina ai. Ia le au so. Ile nei la so sa. So tanga pe fai tau atuna I tala ia. E winga I le tala I le Pentecosto. Fa mei wo o atu fo I le aso Pentecosto. Sa iai uma lava I la tau I lea I le mea e tasi. Ma le loto nga tasi. Fa mei ona whaafua se I mai leo le taalili mai le langi. Pe sea I o le matangi ua angi tele mai. Ua tumu umai le fale sa la tau no nofo ai. Ua iloa fo ia I la tau o laulau whaiva peise I o le afi. Ua vaevaeina, ua nofo I o la tau lunga taito tasi. Ua whaatatu muina fo I la tau umai le anganga pa ia. Wa fo ai o na tau tala inga ngana ese. Pe o na fo ina mai e le anganga o le anganga ya I la tau. Nei la tae au. Ia whaatu muina I tātou I la le anganga pa ia te amene iai. Ia a tātou te le I o atu le tātou te talo, te mua na u whaatalofa, I le nganga pa ia lea e ona le nei aso, matanga o fie. Lona lua o la u whaatalofa, tātou mātua wha le nganga, o ta mā, o tina, se I o lawa I le whana witi. Whaafoa I le vi inga I le tua. Ona ua mawhai ona tātou o mai whaatasi le nei tai au. Tātou te tapua ia te ia. O le aso le Pentecosto. O le aso na li lingi ai ai le nganga pa ia. I lunga ia I tātou o malava. Amene. Te puno mai lo wau. Ta mai wha maoni lava oi. Wha maoni lava lawa fionga pa ia. Le nei aso wha pitoa o mawhai ona wha a ilonga ina e le lalolangi atoa o e wa tali tonu ia te oe. Ia le aso na e lilingia e ailo wanganga pa ia, pe lilingi fo ailo wanganga pa ia, I lungo lau au so o ele ngata I lea, o I mātou o e wa tali tonu ia te oe, o mātou tali tonu I lo wanganga pa ia. Mātou wala au lia le anganga pa ia e whaatumuina le mea nei. Na te au maia le atoanga, na te au maia le ngatasi, loto ngatasi, na te au maia fo ele file e muia I mātou. Le nei la tae au ia te tala ino mātou loto, ina ia mawhai o na saola mātou vi inga ia te oe, mātou wala au lia oe anganga pa ia e te whaau I lau whanau, whaau ia I mātou o ngā lulue, whaau le whanau o le au suino vi inga, o le au musos, o tuai o le ushers,
multimedia, le sound, ta mama I mātou umalawa I te tono le nei malu. I au fitia ma whaatumuina I mātou e lo nganga pa ia. Ina ia mawhai ona sau whangala mātou vi inga ia te oe. Ona o lo suwafa Yesu o mātou o lenga tuai nei. Amene ma amene. Thank you, Tracy. Hallelujah. Na me tato le tulai ma yei le nei taiao. Hallelujah. We sauni e vasu so siva na mo le tu le nei taiao. Praise the Lord. Hallelujah. Luluina la futuina. Ele faa tua tu valeina. Amen. Luluina, la fotuina, ele faa tua tu valeina. Oloa tua, na te ave oe. Ile papa sili ona mawalunga. O te faa pau atu yo ao. E te faya la ufinaunga. Olawa mitonu, e maya Yehova. Fotuina, ele atu valeina. Oloa tua, na te ave au. Ile papa sili ona mawalunga. O te faa pau. Amen. Au. E te faya la ufinaunga. Olawa mitonu, e maya Yehova. Hallelujah. E tofia. Yes. Praise to soifua. Loa tua. Loa tua, e fa'ala o leleia o wala, e mua yo ulu. Wena tu elo tama. Elo tama o walo.
mai o le langi. All the glory belongs to you this morning, Father God. Esili, 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 esili lava oil o maasotua. E mamalu, e mamalu, e mamalu lava oil maasotu mai. E paia, e paia, e paia, e paia lava oil. O oe ona le vi inga lo maasotu mai. We thank you, Lord Jesus. We position our hearts this morning, Father God, in reverence to your name, Father. We submit our all to you, Father God. We submit the service unto you, Lord. To you be the glory, the power, the honor, Lord Jesus. We love you, Lord. Yes, Lord. Ape se vai da fele Ile
masotama. Ona lo suafa lo masotama. Masotetua lo masotama. Your name is powerful, oh God. We thank you, Jesus. Yes, Lord. Matote halangatsu yatewelo matoto. Walo suafa emamana. Walo suafa isili. Yes, Lord. Yes, Almighty Alanga Yesu mai maunga, Yesu yala tetele, Yesu ile pongisa, malunga ole filiuma, Yesu malawainga, tautino lesu afa, oh Yesu. Amen. Hallelujah. Let's sing it again. Alanga Yesu mai maunga, Yesu yala tetele, Yesu ile pongisa, malunga ole filiuma, Yesu malawainga, tautino lesu afa, oh Yesu. Come on, let's sing it out. Alanga Yesu mai maunga. Alanga Yesu mai maunga, Yesu yala tetele, Yesu ile pongisa, malunga ole filiuma, Yesu malawainga, tautino lesu afa, oh Yesu. Balawa suafa mamana. Suafa mamana, nefaba lolonga, ole ola. Suafa solo ya yolo. Solo ya iolo. Nati susulu ile poli. Susulu ile poli. Hallelujah. Imu pese. Pese afi. Suafa mamana. Suafa mamana, Nefaba nefaba lolonga, ole ola. Solo ya iolo, susulu ile poli uli, kupese afi. Hallelujah. Oh, let's roll Isaka. Oh, let's roll Tabitha. Yes, Lord. My prayer, all of my soul to you are faithful. Yes, Lord. Alanga Yesu mai maunga, Yesu yala tetele, Yesu ile pongisa, malunga ole filiuma, Yesu malawainga, tautino lesu afa, oh Yesu. Sing it one more time. Yes. Alanga Yesu mai maunga, Yesu yala tetele, Yesu ile pongisa, malunga ole filiuma, Yesu malawainga, tautino lesu afa, oh Yesu. Let's sing it one more time. Matote alalala. Alanga Yesu mai maunga, Yesu yala tetele, Yesu ile pongisa, malunga ole filiuma.
ele nei tae au. Whawhetai ale li ilona wha maoni. Alanga atu ma le leo tele. Alanga atu ma le mautinoa. Alanga atu ma le taelo lo loto ele nei tae au. Whafoi le vi inga o le whamanu. O ame umana e go through ai le nawa yaso. I mai, i whita ma whainga tau le o langa. Whamai o tatou tu umai le tua. Tu wasu umai le tua ele nei tae au. O wa ele lei, e wha maoni lava ia. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. So mai mato te whawhitai e te oele nei tae au. Whawhitai le ngaluenga mana lo nganga paia na e a whia ne aita mai le nei lalolangi ina ia mawhaia i mātou na maua lea nganga. Mai a te oe ina i mawhai o no mātou wō whātasi ma oe i teimi uma. Mātou i loe te le tu ua i mātou. Mātou i loe te le tu una lava i mātou. E uire telo mātou whaale tonu. E uire telo mātou a mionga matanga. Ai peitai e te uina bea o mātou ola. E te umawina bea i mātou tama. O le mātou te whawhetai e te oe le nei tae au. Whawhetai lo whesoso ani mai. Whawhetai ta maa mātou te talo le nei tae au. Whawhetai lo whamalo longa. Whawhetai lo whamalo longa ia Louis. Whawhetai lo whamalo longa ie o lo mamai ta maa. O tina mātutua. O ai lava leli ie o yeini mai o le tino le nei taimi. Mātou si tia atu ia te oe. I lau whamalolonga mana i lau toto tama. Ia mawhai ona soloia ai, ia mawhai ona ave ese ai. Ia mawhai ona iei le whamalolonga o e tama. Tama mātou te talo ai lau whamalolonga i le nei tae au. Lele ie wala au lia o e nganga paia. Taitaina le mātou sauninga. Taitaina i mātou. Ia iei le file mu o lau o fio. Ia iei le file mua o e tama. O le mātou wala aule ia te oe. E ala atu lau suafa Yesu o mātou wole matatalo atua i nei. Amene ma amene. Thank you, Lord. Alala mai wha mole mole. Nei fo i tae au, o le tātou whaamanatuina fo i le sakala meta o le whaamanatunga. Le whaamanatuina ai o le maliu o le tātou wali o Yesu Kiriso. Tātou te whaafetai ai i lona anga le lei, whaafetai i lona whaamaoni, whaafetai fo i lona anga lofa ia i tātou, e ui lava i no tātou whaale tonu. Ai pei tai e lofa mai pea le atua. O se whaatinonga po se ngaluenga e le mawhai e se tangata o na whaia. Ai wana o Yesu lava. I le Filipi e lua a o lona mata upo e 5 se i o le walu. Philippians 2 verse 5 to 8. O maasani e tātou. Au se ata matango fie pe a e mawhau lo loto ai i ia upu. Whapea. Ia te autou fo'ile nei manatu o ia Keriso Yesu. Asha's been whaina tu whaatu le tātou waina whaamole mole. Whai mei o le sa winga whaatasi ma le atua. E le manatu ia o se mea e umau lona tūlanga tutusa ma le atua. A ua sa atu o ia e ia lava. O whai mona le winga o le polonga. I lona whanau mai. Whaapei o le tangata. A o ilo o ia i ona fōlinga, e whaapei o se tangata, ua whaamaulalo o ia e ia lava, ua ana ua o ina maliu, o le maliu lava lea i le sa tauro. Whaion tātou whaitau whaatasi mai le whaaperitani ia whaamole mole. Ia
Can you put Chris? Thank you. Ia tato whaitau ia. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by coming obedient to death, even death on the cross. Amen. Fa mai e ui lava ina umia e lea li se tasi o vaenga o le tolu tasi pa ia, o ia o le tama o le alo. Ai fa mai na ia whaataatia ese lava o na pa ia maona mamalu. Ina ia avea mo tatou whaola. He laid it all aside in order to become our Savior. O ia o le matai sili o mea umalava. Na avea ma au auna tangata. The master of all became the servant of all. O le na whaia mea umalava e o le fofoanga. O le na ia foa I mai le ola. Ai na ia tuuina atu lava I le oti. The giver of life submitted himself to death. O ia o le alofa, na ia ofo ina atu, o ia lava I le sawa ina I sili o na matautia, e mawhai e tangata o na lato moli mawina. O lona whaasata roina. The one who was loved gave himself to the cruelest torture the human mind could conceive, his crucifixion. Fa mai le mātai e lua ono fa upe tolu iwa, fa apea, na ia fa apau I le tongala au Getsemane, na ia fa apau ai ma fa apau ma te talo fa apea, tu lo ta mai, a fai e ma fai, ia e ave esele ne ipu ia te au. A awale fai a lo uloto, a o lo fina ngalo. He fell with his face on the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Ole ola tu ina atu na olo tato wali I whaolo Yesu Keriso. I lona soifua ma lona usi tai ato atoa. Ina ia whatau nuu le fina ngalo o lona tama. O le langi. Lea ua whamanuia ai fo I tato. Whamanuia I tātou ona olona maliu ma le whaamanga loina o I tātou umalava. Se mea mānai o loo na o whaitau le tusi o loo mātou sue ai le Bible College. O le mānai ai o se mea na o tau ai whaapea le tusi o le appointment with Jesus by the man who named Dr. Dr. Kevin Williams. It's nothing for me to tell the Lord because He knows everything. For my, it doesn't shock Him. Lona winga, e sile atu le lo le atua na olo tato I lo tato lava. E sile atu foi, He's bigger than our knowledge. He is greater. And He is bigger than our greatest failure. Te amene ei. Lona winga, po le ale telo tato upo e whai. O a tato upo e whai atu I le atua. E tau atu I ailo tato wa mi o le tonu. E tau atu I ailo tato le usiustai. E whaamatala atu I ailo tato matanga. Whai mai e le ofo I le atua. Te amene ei. It's so interesting. Wa nofo mo mawhawhawha pea. Sao le lei. Au tango nei a fei au kala e whai atu ta maa. Wa o anga sala I le ama. Lelo loto le anga sala whai mai. E le ofo ai le atua. Pau lava le te talo ia I tātou le tangata kerisiano. O lo tātou loto salamo wha maoni. O te loa le mea lea e talia ai e Yesu tātou. Pe au tātou I loa le loto wha maoni. Tātou te talia ai a tātou a mi o le anga umalava. Te amene ei. Amen. Ia
Wa iai lau a reto whawhatai ia whai mai le mua koronito e luas futolu whapea o au na o maua mai le alii le mea na o tui nā te fo ia te o tau. O lea lava pō na whaalata ina ai le alii o Yesu na ia tango ai le a reto. O na tofi ai lea mawhai atu o lo tino le nei mo o tau. Ia o tau whaia le nei mea ma whaamanatunga ia te au. Tātou talia ia ma le anganga whawhatai. Wa ia whapea fo i le ipu, ina wa umona a ai wa whapea ane. O le ipu le nei o le whianga inga fau lea i lo toto. Ia o tau whaia le nei mea ma whaamanatunga ia te au. Ia so uma tau te whainu ai. A wā o aso uma tau te ai ai le nei a reto, ma whainu le nei ipu, tau te whaai loa tuai, le maliwa le alii, se ia fio mai o ia, tātou talia ma le anganga whawhatai. Tātou te talo, ta mā tau te whawhatai tele lava i loa lofa. Whawhatai loa anga le lei. Whawhatai le ngaluenga wa umona e saunia mo le whaamanga lo ino o mātou ang sala. Se ngaluenga ma se taanga e le mawhai e se tasi o na suitu langa ia te oe wana o oe lava. Le nei wa mātou ai. Le nei wa mātou mawai le ola tali. Le nei wa mātou mawai le ola whaamangalo. Le wa mātou mawai le loto alofa. Le wa mātou i loa ai o na whaamangalo atu ie o lo feita ia i mātou. Ie o whai i la tau mo mātou fili o mawhai o no mātou. I ai le loto whaamangalo i la le tu. Ai sea, ona o le ngaluenga wa umana e whaia mo i mātou. Le mātou te whaafitai ai a te oe le au noa. Whaafitai fo i lau toto ma whai o na mawai le whaamalo longa. Whaamalo longa i o mātou tino. Mātou wala awa i lea toto le neita e au. O ai lava o sau ma se mai le neita e au. Mātou wala au lele ia le toto le whaamalo longa. Ina ia ma whai o na iai le malo longa ia i latou uma lava. Tu ina tuai luis ia te oe le neita e au. Whaawa wina lau whaamalo longa ia te ia. Ma so se tasi lava. Ta mama tau wala au le neita e au. Ia fio mai oe nganga pa ia te whaawa wina la mātou sauninga. Le upo le a fola ina. Po o e lau au na le li ie. Ia alu ma le mana lau upu. Ta maa ia ina o mātou loto. Ina ia mawhai o no mātou tau fiina. Ni mea le leia wala mātou sawa linga o loo whai nei. Fa a fo ile vi inga ia te oe. E la tu lo suafa Yesu mātou wole ma wala awa tuai nei. Amene ma amene. Thank you Tracy and the team. Pa mole tato au whainga luenga pen whaina o mai au atu le tato fo wai. Ma le se fulu wai wha mole. Whaile mātou fo tatalo le nei tai au. Wa whaamanuia lava la uloto le mea na tala noa ai la tau. Ele i tala noa i tuai o, ai sa tatalo, sa tau whai tatalo o mama whawhetai le tuai le upule o le fōai. Whame aisa la tau whaamalosi, oh sorry, ta maiti pe mawhaina o atu e sainia o tau walo, le au ngā sa. O whaile la tau tala i le fōai. Whapea le tatalo a mama le aso le nei tai au. Ia fo ina ia i la toule ia i ta mā matina le loto tele. Fo ina le loto toa ia ina i mawhai e una fo ai mai le ta ele o la tau loto. Se i whai la sina o tala la i titi alea e winga le whamanu yanga o le fo ai. Financial ia le nei le 2521 sa te tō ai la o fatu la ag. O la o fatula au, na te tō, aina o te talo i lunga o la o fatula au lea te mā, wa o fia mana o au te debt free.
Ho fia mana o te alu ese mai ai tā lafu. Vi ia le alofa ma le anga leo le tua. Na tali le tua. I lau te talo lea. Ele i uma ai mato ai tā lafu langa le. Ai tā lafu i lalo a lo ingoa. Ai le taua ai tā lafu a ia lele. Ele taua i la langa no o fai le tua. Sila fia le tua lo umana onga. O fai atu tama. Fafefeo na o vivi. Sorry. Tato umai ai tā lafu. Te amene iai. O ai tā lafu e au ngaulo o atia e tatou a inga. But I'm so sorry, Lord. O te le fia ai. Ona, o lo fia mana o e me fo lele sawa le pei o ta enjoy la ta pei le aini me alu ai. Ai pei tai. E iai ia me atia. Ono o tatou Samoa. E o tatou a inga. E tau te fesoasoani ai. O la fatula aula, Natali le tua la fatula au. Ala te talo, I want to be a debt free. Yes, I did. No, i ano vema ya te sema. Ona uma ila o talafu. E fai la tala. E ai plana le tua. E ai plana le tua o te leiloa. O te leiloa. Ai, o te whawhitai le tua, ua mawhai o nā. A maile nā tupe, whesoasoani e tua i whati ala, maile tupe le nā alu ia o e tā lafu ia. Whesoasoani e lau oe ngā sā, ai wha maise o tō lua le ai, whaitalia a o whatu o le lei tele nā. Ona, e iai fufuanga le tua mō le tangata. Au te whai atu ia o tauta mama tina, o wha manuia ina lava lo uloto i le tatou fontalo le nei tae au matou whai mai. Na tau tuu i le atua le loto tele e fōai. A leo te whaiatia au tau fōai ma le loto malie. E pei fo i lele te whaale e kea iai ma e whaapea lau tala, Lord, o lau fōai lea i e lofo. E whina ngalo lava le atua e tali o tatou manao. A whaapea wa tali le atua i te au. Whapea nā fo ona tali a te o tau. E ui lava ina nofo ala ma le tele o ai tā lafu. Ai, o te whawhetai i le atua. O lo iai wa free au. E mawhai ona o wa ngai lesi la sanga. O mana o le atua e whaabe e ave e ia wa. Whamolmola te to au au la fonga. Sumai lungma nei. Se e whaamanuia le tato fo ai. Tu atu lai ia mea lofa, ia seu. E awa te wha o mea le atua. Ia, tātou talo mo tātou fōa. Vi a lava lau a fio, wha manuina lau suafa. O e lava le atua i le lei e te amatou wala aua tu te whaafonga mai. Awa e tu ina foi o mātou loto, po le atu langa mātou te oi, mātou te whātua tua pe ia te oi. Mātou whawhitai mō lau fōha i au tangata, o ngā luenga, tupe ati na i lau finangalo, wha manuina lau suafa. E mai a te oi, e foi a te oi. Wha manuina, oi le atua sisi le ese, o lau suafa Yesu, amene. Tai lava. Ia, se i tūta tō folfolanga i whai mulmuli al nei teimi, wala awa tu sia umana mea, tā seu, ia su mai luma nei, fola le upo le atua mai e wha maangalo ia tea. Ia tamā, whawhitai i manatu le lei, whawhitai fo i mea lu i tawina ilo mātou wola. Talo i lau upu i le nei tae au, ia awane i fo i fua. Talo le li ia si tia tuala i lau o fio, wha ngalo na ngutu e ala mai ai, lau fe au, le li ia ni mea wa sa ili ai a te ia wha manatu e lau wanganga pa ia. Ta mai ia whaia ma le tatoa, ia whaia ma le mana, whaia ma le usitai, whaia ma le mautinoa, o lo o wha afofonga o e tamā. Whamanuia i lau upo la mātou whaalongolongo o na o lo suafa Yesu. Amen. Amen.
Ia, e whatalofa atu I le. O ia maua lunga o le tātou au fia, ua tātou e kale sia. Ia, vi ele tua le nei tai au. Ia, whai e foi atan tau mea. Ia, e kau mai lei mea kalinga fele fele, wha le anga ka kou mea. Pa te manu malo ale tua I mea uma. Ia. Tāpunia ses whai toa, talaina ses whai toa. Ia, whatalo whātu le pai o lasilasi o tātou mawhatanga le nei tai au. Pese le su le sunga le tātou whawhengainga. Ia, taulangi al mesel whaltua. Ia mo pai o te mama tina matua ia ma se tasi foi ua siasi mai le nei tai au le maua o tau suafa o le tatalo ia whamanuia le atua I lo nganga le nei tai au o le alawa le meolo e sa ili ai ia ele maua se tali ia te au ele maua se tali nei e kale sia ai anga leile nganga pa ia mas whasoani atu I lau sa ilinga amene o le tai au le nei ua whatawina po whamanatuina ele ele lalolangi o la tau o e whatu tua I le atua o whamana tuina ai. Ia le tae au na ulua I a fio I whaile nganga pa ia I lunga o lana e kalesia le ulua e kalesia I lunga o soo o Yesu I le nawai taimi o lo ta ua I tonu al tusia ngad wenga. Ia o le amataina la tātou ia le fo wa tau le pua malafo mai ele. Tina o ni ai. Ia o le mafau o ai talafu le ola ola le ai. Ia se vai le la po a wo pai ele le tausinga. Ia o te mantua upu o tina le mweli na whaia le mweli o lo o ile. Ecclesiastes. Am tau pa tonsu maltasi o whapea. O le tina le lei. Ia whafonga mai o tau tina o tau umo tina le lei. E ala usu o ia ile tai au e sa ili mea. And this is the greatest thing about a good mother and a good mum. E loa fo I lona toa lua I whai to toa o le ai o na o lana ngaluenga. E leo whai mai e loa lona toa lua o na o le lei o le tamaloa. Amene. O le mela le au airi tau te atu ngalu. Ia pe ale ta ua o tau telo taimi langa. Le sila le tua la tau ngaluenga whai. We are the man that we are because of the work that you're doing behind the scenes. And in that, o te fia whaawetai, whaapitoa tuai, ila o tonga wenga. A tonu o te malosi le tele o mea, a o mea o te vai ai. That's when my wife holds me up. O na leo mea uma o te lelei ai, leo mea uma o te malosi ai. A o mea o te le ngā whatia I lo malosi. O le vaenga nai whao ngā e le atua lo toa lua. Not to tear me down, but to hold me up. Apart mai e kālafu yang whamkalak. Hallelujah. So o tōla tina, ia aua tau te whaano noa pe a whapele acknowledging o tau le telo taimi. I wish I had the time to teach on that. But e lo tatum ta upuna ni tai au. Ia whamanuia tele ia le atua ia te o tau tina malo tunga ruenga. A o le nei aso. Ia o le tatou la unga e wha atatau I le tusi o lo o wha autu ia le tatou a foe. O ia o le whai atu tatou la unga wha mole. A whai o lei loa lau ele o ia te o ele ki o lau ta vale. A whai o sa ta vale fau ia o te sau a vele lau a vea. O le esu o sau ka vale o kia lo I Sydney kai au le vawe au. Ia a whai o le o e se sila mai o lau ki lea. Ia o na su mai le e watu pe a mai al tatou sauninga. A e se I vai fola I le tatou tusi au tu. O le salamo se lau lua sifu male ono. O te fia whao ngā ina la nai whai upu muli ane o le tusi. E wha au tu ia I le. Ia ni manatu o ina le nei tai. O whai upu e whai upu e ono wha pea ia le. I le tala whai salamo. Le ali ia e wha fo sia mai la mātou tawhaenga e wha pei o le vai tawhi I le tu I tonga.
O e lulu saito maloi mata. La tau te sele ina ma le alanga fia. O le alu watu matangi whanu. O lo avele saito e lulu. E fo mai lava ia ma le alanga fia. O lo au mai ana fusi saito. Ia pem faitu I for whaperitania I lunga wha mole multimedia. Psalms 126 verse 4 to 6. Se ti tilo ne ita tau ina ia malama o le se taimi ia faisi fain tau na malama ka tu ngana Samoa. A e fia malama I le talaanga po le backstory. To sila ane lunga le YouTube le la unga male o onga tatu te mawhai whiau le vai aso le nei. Na manino le iai I le whamtalanga o le history o le salamo le se lau luas fulmaleono. Na tu sia le vai taimi na ave whaatangata o tau ina aile ia le itu leo o Utah mantua o taimi leo ua vai lua ia Israelu wa ese le itu Israelu ese le itu o sa Utah. E papelonia na manino leila o le mafuanga wala ino o whai atu ono le autu o le o mafaufaunga le aso le nei e whaapea o le fatu na to ina le atua the planting of the king. O le mela le o to fia ta uai ona I le vaenga o le tusi pa ia o lo tala noina I le valo anga na fai I le tamaloa na tupu le vai taibile na le tamaloa le o kuresa I le taimi a o saisaitia Israelu I lalo I pulenga faa taua le malo pe paronia papelonia na fai ele malo anga a Isaia o lo famamawina lalo el tele o tangata atama mai o tuspa ia pese mea I le se lau limas fulu tausanga I le lua se lau tausanga a o le whanau mai kuresa na mai ele valo anga le atua ala ia Yeremia whapea Isaia. O le valo anga la le atua na mai through Jeremiah na whapea mai o le a whanau mai I se nofo a inga tupu la tau te wha toilalo ina le lalolangi ma o la tau wha saoloto ina Israelu e tu e wha fo ia tu I la tau I le la tau a ai to e wina Jerusalema ma to e wina le malu o le atua na whaatama ia e papelonia I lalo o le taitainga a Nebuchadnezzar le lua se lau tau sanga o le whanau mo le tamaloa o le mafuanga walai ona to e pa ia le melea ona tāu o le prophecy lea I le autu o le tatu launga the planting of the king o le fatu na totoina I le tupu. E o tātou manatu na o tātou o mai le whaoltanga. Na o tātou ia o sila fia le atua e whaonga ina le atua. Amen. O le tamalo leo ku rasa eselo na atua e au auna iei. E le tonu I le atua o Israelu. But yet, na whai ele waloanga le atua I le lua sa lautau sanga. Au le whanau mai. O le waloanga le lo whamauina e Isaia I le mtau pe fasu wharwhau pe lua sifun malvalu. Na whātusa ai ia ku resa o ia o le leo māmoe. But we all know e tasi le leo māmoe o lo tanoe. E tus pa ia o le leo māmoe lea. O Yesu. I le matau pe whasun ma lima o le whai mua wha mai lea tua. O e whae ku resa o lau wha uina. That you, King Cyrus, is my anointed. O le upu le anointed e sau mai le upu e peru o le Mesia. The word anointing derives from the Hebrew word means Messiah. A oile Messiah le tātou teiloa. O Yesu. O le ata a toa la le vali mai I le whapere whetanga. Ua whatusaina I le tamalo leo ku resa. O ia o le leo māmoe le atua e whatusatusa ia Yesu. O ia foi o le whauina le atua e whatusatusa ia Yesu. Na ia maia le o la tanga mo le nuu o le atua. O le tāua la le history lea, I o tātou malamalama I le matau tia o le alofa o le atua, ma le tausi whiangainga le atua. Whatever God promises, o le upu le na whai ya Samuelu, o le ale upu o te whai atu ai, e le o au o se tangata o te a.
O te pepelo ai po se atali o le tangata o te tala pepelo ai, o te salamo ai. Na ona le atua lana whiangainga. I le tausanga la tasi iwa tolu lima i le masina o mati la solua sfuma le tasi. Na ele mona ki le taimil na le pole nofo inga tupu. O tupu ele te malole o resa senior Palavi. O le te malole lea na ia tausi mai pea le whiangainga na whai le tupu le o ku resa. O le tausinga o le file mu le va o Peresia ma Israelu. O na iei loa na wala awina le atua lo lato tupu il nawai taimi tala angol te spaya whengang tuai. E nā te toe whafoina le tawhianga lea Israelu mai i sauwanga Papelonia mo le fetus fulu tausanga. Maka mai le whainu mera na langa tātou te o iai i le winga o le fatu na te toina i le atua. O na e malama la ia le mena laina tangi whano tangata o le atua le salamo se lau luas fulu ma le ono. Malato whapea mai o le lula saito maloi mata. 70 years of being slavery. Awhi se lau tolu sifulu ma lima. Na talasanga e lola ia lo le tupu le au. I le nā taimi i Resa Senior. I le altonga the World Council. Pe mawhai no recognize i le lato vaenga o lato whunga ele lea. E whaingoa ia Iran, o lona winga the land of the Aryans, po the Aryans, po le ele o lato tua. Ona ole upolo whaonga ina. Ona ole the Persian Empire, o se mea te le, e stretch mai ai kupito, sau i Turkey, laku i Iraq, laku i Iran, rifo i Afghanistan, sau i lalo i Pakistan, o mea ia na pū lea, ma whaato i lalo ina le te malo leo ku resa. A leo manatu Iran ne tutu o tasi mai la tau. O na manatu e la ia lo le tupu o tala sanga i le council o lalangi atoa to recognize them as Iran instead of Persia. E ka ua ke le la le melna, ono le vai taimi la le na i le awhi iwa se lau tolis funma lima, sa sen daile kamikiki la kiki lea Resa Junior, e ali Amerika ya onga as a pumper pilot. Ai umana onga, ai conquer loa the Islamic Revolution, i le tasi iwa fitu iwa ia Februari, ia le nuo Iran, ma run lo as an Islamic state. Ma whaasai loa ia Junior, o na toe fo'i mai. Ta uala le mea lea nei o tau manatu, ia tau mantua mai le upu lea. I le taimila nei loa whaia le taua ma o sa wha'i e Amerika ma Israelu ia Iran. Wa toe tu lai mai e loa Junior, ma toe whamanatu ia Iran, le whiangainga. Na o sia e lo lato tupu i ona taimi, i le tausanga e lima se lau tolis fulma le iwa PC, na whaatoi laloina i e kuresa, i e Papelonia, ma ia announcer lo i le lima se lau tolis fulma le valu PC, le toe fo'i o Utaia, e rebuild Jerusalema. Lea lawa tu lai malita i le atali i lea po the crown prince, ma ia toe whamanatu ia Iran, that you are the planting of the King of Kings. Awana ingalo ia te o tau, le whiangainga na o sia, e o tātou tua tātou te tausi le file mu, ma le vāo Israel, we will not eradicate Israel. Pe o le mea o lo tau mwhai ai, e le Rushim o lo i le taimil nei. O sina background storyline na whaatatau i le prophecy na ave i aku resa. Ai o le whaatoanga na te toina i le atua i a malama i tātou i le tusianga le na whaitawina nei le salamo. I le vaiaso fo neo lo tātou whamanatuina ai i le fio mai o le nganga paia. Fio ifo le nganga paia i luno o le ekalesia. Na whai atua Iesu i le au soo. I mta upu mua mua whai upu e wha, ngā tusanga luenga. O le mea mua mua ia o tau whaatali i Jerusalema. So mark this is very important.
if you want to receive the fullness of Christ in your life, take heed to these words. Stay in Jerusalem. O le memo mua ia e nofo Jerusalema, o le melo na lua, wait for the promise of God. Ia e whaatali mo le mea na folafolaina e le atua. E te le whaatali mo sasi lava mea, ua tele mea ua promisi I to tono le ekalesia, ua taitai seina e le ekalesia. But are you waiting for what was promised by God for the church? E kako ka le o tau tong tango pe on whamai paulo tātou pe o tātou tangata e fosu le ea. Wherever I say tangata e fosu le ea. You can't see your opponent and you're beating the air and you're claiming that you're winning. A ke wo ko ai me lo ke fosu fa pe ngai mo e o lo te man ma lo ko fa pe so he must be out of his mind. I can't see anybody fighting with him. Le lo pe le anga le mafau o fa au. O le winga nal tala Yesu ia e mauti noa le mea o lo e fatal tali ai. Tātou te le whasa wea, amene. Tātou te le tau mate. Le whatanonga Yesu na direct le whai Yesu, ma whai atu Yesu i o tau mauti noa le mea o lo tau whaatali ai. Tau te le whaatali ni heresies, tau te le whaatali ni awa onga sa se, tau te le whaatali ni tangata make up your stories that they have seen the Lord. Lango teminen fa mai Yesu to tele o mai lo ngoa. There will be heaps of people claiming that they come in my name. But Yesu, do not wait for that. Wait for what was promised. Langa lua le atua ini me fau. E nga lua me le atua le mena polomisi le fatu na polomisi le atua le mtanga. E ui na se le ala upper amo mai whai le whiusua inga ma hakara. Whanau mai e isa ma elia whamai le atua. He will not inherit the kingdom because he is not the promised child. I will fulfill my will e whatau nuina lo fina ngalo I le whatu na polomisi. Na whatau nuina no whanau mai isa ako. E ui na whamanuia le atua ia sama eli. A whamai le atua, my will be fulfilled through the promise. Saulo Yesu whamai whakarikali. E kala isa maeli o le aui mai lo wala. Ai e whatal tali mo isa ako. Le whatu na polomisi e le atua. Amen. O le planting plan la le tupu. O mene i e lima i a whanatinati atu ali tātou. Ke pupu ali tātou launga. Na tā whai ane alfa o tātou I nei o manga i fo. Amen. O le memo mua, God chooses the seed. Tala noa matu ainga nei le whatu na tutoina. Ai po le amanga le koko koe ma se whaku moa ula koko nga o nga ia. Sorry. Wha mafia fia leo lau ako e ka halafu ai wha maamalanga ako. God chooses the seed. O le melo na lua, God chooses the field. O le melo na tolu, the king also chooses the season of planting. Melo na wha, the king will also choose the harvest, the season that the harvest will be ripe. Ma le melo na lima, the king also chooses the strategy of the planting. O le memo mua la, the seed. Lima o tausanga. Now recognize I was very good in volleyball growing up. At 15 years old back in the islands of Samoa. Now recognize I ele competition, the talent that I have as a young kid. And I was the youngest player in the Premier. Ke laku lau ke rei loa ta alo. I can play socially at the back there, but with all the rules and everything inside the rotations. I start learning when I involved in the big leagues. Very talented. Valley College. I started with
playing lock forward because of my size at the time. O ke umi ai ka mai ki uma. Alona wha lawe la, o te umi, o ke koe sawa uma forward. So they moved me to play as a flanker on the blind side. O nei wawe lau te moe, o te vai moe moe, waila le wawe lau ka moe kwa kipi uma ka mai ki o ngu o peaua o mua peau. Yeah. So solo my position, my intermediate school, I played at every position until I go to Avila College. And the coach of the first 15 recognized my skills as a 5'8". So, and I have been played as a first 5'8" for all my years playing senior. I Avila College, papal matua ongani, navai taimi, Avila. Even with soccer, I play as a goalie, as a goalkeeper, but my best position that I played at was the left wing. I am right-handed. I lay accurate compared to my left. So my coaches spotted that ability, and he put me on the left wing. So and every time I got the ball, I will score a goal from my left foot. Athletics as a junior, I was the champion. I hold the record of the junior championship in traveling. If I've taken a quarter, I can't go velo cow. I can't go over the English cow. Alala vea ti Apollo ya tau ya tavela tu ala langanga pa ia. Amen. At volleyball, as I mentioned, now representing Samoa in the international stage, ile to sanga ya favor salau valus fumal tasi, ile ya favor salau valus fumal todo. Athletics I represented Avele at the triple jump, 1,500 meters, and also a club marathon. So you see that I've got all the accolades. Out of those, now because he chose the seed for me. Ina wa umala onga senda ole tua tenga lua ilalo o le ngaluanga le youth for Christ. O nano loai, God chose me to be a pastor. Out of everything. E ui o ke le manga o yai. At first, o te le mana o yai, I like playing around. I like the games. Nei, au ka alo I kongo le volleyball lo to lua te fea ia so lo to lua you see like ta longa. So we travel South Island, we travel North Island, competing at the highest competition, and I had been a champion. We hold championships in the region of Wellington, the team that I coached and played. I was very good at what I did, but I knew when God sent me to Youth for Christ, mana o mia le tua le toto au te tonu le ekalesia. Ma mai la ia le Wellington e. Ma ka ngu mai Wellington e. No sau mua mua na o mar fa ponga i le lua afe. Sau le fa settle ma ainga. No tele mana sau si to lua nofo I lo na ainga pe nofo ma I lo ainga. I wanted her to come and have her own privacy. So I set everything up. In nala te mi o lo nga lue. Ia le vanga lo na lua le la watu, God chooses the field. Nala te mi o lo nga lue le Elim Church. I was very much involved, but there was a problem. Ina wa tau nu mai peau. Ele ai manisio le ekalesia la mai peau. Angal ko lua tangata masani ai peau. Au la ilesi ekalesia. E va I vangu va I vasa le matou va I lesi tu loa hat. Au ma ua no for rua. Those two people, langi le faltua per sauma. Ia ma Pastor Ruta. In Samoa, they were very close. E saula peau, she has that heart sick. E thia fellowship ia Ruta ma. A o le komiti I lesi ekalesia. Wa feu fa fine mana I teine o le matou e kalesia e tau whamasani.
e le masani until o wala au mai Pastor Manuia ma Pastor Ruta e fia o mai e whaise mātou whailo inga. Ma whaali mai lola langona se me o watu e le atua. Ina o mai matala noa mai a maua, mau te atu mātou te ngā lulua e lower heart. I felt at peace. Ona ia te au e whaingofie ona o whamasani nei lo ngaia i se vai e whaingtā te lo nei fine. Kau whaafia i kaimi umai mea oma. O o ngā luenga le atua. Ua ki ai lau tofi wala wina se i whaile mea whaafia ai. But I knew ile temina mao ai o I le ele wa tato ina I maua le atua when I saw her flourishing. Never before. Le vai asa mua, ai komiti le onga sa, tai le onga sa, au le ngai wo fia masinga o mai I lau e Kalesia Ilem Church, e ia sa whea koe make o le loko, me wale fia loko. But I knew na filifili le atua le Hosanna e toto ai maua. That was the field na choose le atua. Na iei lau filifilinga te tau na whai o na oau. I was one of the founding members o le Kalesia le Worship Center mātou Pastor Manuia and Pastor Ruta. I matalai o mai na approach maua apostle, the founder of the church, Apostle Viliamu whamaya maumbe au. O ina o, ai a le work le meo lua ai, o no roto e fo I mai leo leo te whatali atu. So I had the choice because this man is my father in the faith. And a very close mentor to my heart. He raised me. I had a choice to choose to go back to worship center. And now we now the planting of the king, he chooses the field. Now Lord na manaole atua to toma ua le Hosanna. Ma te otu le Hosanna ma te leiloa na Manuia Maruta pe sama malangi ma te iloa. But I knew in my heart and I was okay with it. Ma confirm ona wo ai le tupu ma le ola o le ola whale anganga o le mātou ainga. O le vaangalo na tolu, the king chooses the season. E sele ai le, e to tō ai ma le season. E whai e le selenga. E o tātou la nga whiwhi, le whao malulu. E ko hiki whai le lo loku, mangisi o ka koupe a onga malulu, ke lo ka au a. Pe alu on and off, a malulu e le sau le loku. A vela wa sau le loku. A e fia, a e hika whai au e le sau le loku. O le season a le atua, it's all seasons. For mai paulo, preach in season and out of season. O le totoa le atua, it's all season. E ke la whalongo kua whapea mai le atua, ia walawa fo le alofa tūnoa mo yang wali. Se o ia te sema kua kua vaksa se alofa tūnoa. He doesn't take time out to show grace to you and I. O le season na le atua. E to tō ia so uma leo tala noa, e me whaina u whamatala ina atu le tele o mea e winga I lo tātou te māma lo tātou tina for their ongoing planting in all seasons. But I know that he will shut me down if I talk about it. Because that's who he is. E le manao e watu le vi inga ia te ia. Nao le vi inga tau le atua. Lua Timoteo mta upe whawha upe lua nefa mai e paulo ia Timoteo. Timoteo. Ia enga lue I yona tau uma. In season, e le whalangolango I o whalononga. Tātou whalangolango, tātou whalononga. A vivi atu o e tangata wai whiawhia te samwhai mea. Ai a whai aku lo au mea, ai lengi se vi ia mai fuli malo malau tua. Oi o linga ia whai aku adi ele asamanga ia mai. E loa I ngā te le o whaia I le atua. E loa I ngā, that seed was not the planting of the king. Because you are good, you are doing it, paisi le wa aia tangata ia te oe. Ale vivi mai tangata ia te oe wa le whiwhai mea. And I can tell you heaps of stories. Nga uma whai ngau whai atu. Nisi o tatu e Kalesia whalongo so e pia whamtala ina. Le amatanga meo ngā luenga Ruta Manuia.
No, everybody's here on the stage and in front of everybody. No, jumping up and down, praising God for the success of the church. You will never find these two in front of here. You will always find them at the toilets, cleaning toilets. The planting of the king. He chooses the field. And he chooses the season. The king also chooses the harvest time. Iakopo e lima non fau po fitu. O lo famtala I Iakopo le lau tango e paraphrase tu whapea. O lo whapea mai e Iakopo, I o tatou whatal tali I le ali. I lona toia fio mai, e whapea o na whatal tali o le whai whatoanga I le lua I timu, ma le timu muli muli ina ia ola ai, le fua o le la au o tatoina. E le malamala tatou I season tia, na ko kero ka koe le whai whatoanga. Ao le tangata mai o I tū ia e iai Israelu. Sa malanga manuia maruta, Pastor manuia maruta Israelu I le lato malanga se tashi. No mai le wha matala le ele. The landscape of Israel is dead. It's just desert everywhere. O mele aleo na malama le whai whatoanga I the first rain and the last rain, langa it's a necessity la tu te mana o mia grow a crop. You have water every day. Life is an essential for us, but it's always at hand. O kanga ia o e ola le tuafa. E malama la ia Iakopo na ua whai mai. I o tātou whatali tali whapei o na whatali tali o le tangata whai whatoanga I le uruai timbu, ma le timbu whaeu ina ia ola ai le whatoanga. O le ala wingo na mea. E mana o mialo o nsa. E mana o mialo o nsa I le tato o le atua. Be patient when God is planting you. O Israelu, o le nuu e le ngata I na maa, ke le swaka. O le atu nuu e whale eise vai. A o le mea nei o te mana o ia e malamalama I le lopo I nā le te sau whai al taimine. This is what I want you to know. Even in the desert, if God planted you in the desert, in the dry land, that would be the best land for you to grow. Pe matu tū le whunga ele o loto tō ai oe le atua, that will be the best soil to grow. Ai sea langa o le planting a le atua, fetus fultau sanga, o polonga Israelu I lalo Papelonia, God planted them there for 70 years of suffering. Ai na to tō ai le atua, le la tatu o du salamo salau duas fulma le onu. O na e malamalama le po le ale mena laina ala langa le fai salamo fai mai. Ia whafoisia mai la mātou tawhianga whapei o vai tawhe I le tui tonga. Ia, o le vai tawhe lea, e ielo na history, ia lela le whamtalaina, tu o na whatusai, e le telo isi Bible scholars, mai o le vaile iu wharatina, o na o le prophecy na ave aku resa, na wha mātou tu wina le atua, a e ui mai ilo so whainga le na oe o so whai Papelonia. Ai, e si whaitawina atu le, I le ngaluenga lea e lua wha mole multimedia, if you can put up. O na tāua o leo tātou o atu le autu o le tātou launga ni tai au. Acts chapter 2 verse 1 and 2 and 3, maybe 4. Lela whaitau atu wha Samoa. Ua o fo I le aso Pentecosto, sai lumai, sa iai lava I lātou I le mea e tasi, ma le lotonga tasi, o na whafua sai mai lea, o le taalili o le mai le langi, peise I o le matangi angi tele, ua tumu ai le whale sa lātou na nofo ai. This is something that I want you, ia malamalama ma ia whataua ina I lo loto. A o e nofo ma e whatalitali.
I le fua mai o le whatuanga na tōina I le atua. E ala I le tōina o oi le ele na filifili le atua, ai le o le ele na e filifilia. E ala tōina le atua le whatu na ia filifilia, ai le o le whatu na e filifilia. E ala I le fua mai I le season, ua mana o le atua e te fua mai, ai le o le season of your choice. Ma le awala na tōina I le atua le whatu, e lo awala. Now, I tell you, Temi tātou te o mai matāleni, we come with gifts and abilities into the church. O ka kamwhaila I ole puli whai whiau e whaonga mea ia tātou te iloa. Then we tell the pastor that I'm good at this and I'm good at that, put me in this and put me in that. It doesn't work that way. God chooses the field and He chooses the seed. E whiwhile le atua no sawi nei, o te leiloa o te launga. I enjoy being at the back there, fixing everything for this church. I never knew in my life that pastor will see that there is an ability in me, but I serve at the back there. Ona winga na o le atua. E tātou te leo mai le ka le sia whaini o tātou atama mai menu tātou poto a mene. E tā ua mena o lo whaonga ina le atua e peo dailana e ka le sia. A iei le platform, e iei le strategy, e iei le order le atua, e whatino ina I mea uma, amene. E tātou te ui la le order nā pia tātou fia manuia. O le strategy la le atua, e te tō ina le whatu. Lea na whaitawina atu I le salamo se laudua suma le ono. O le lulu saito maloi mata. Yala ka koe le fia lulu a fia sele, amen. O I se le fia manuia. We love to have freebies. We love to have a treat from someone else, but you don't want to treat somebody else. Yala kami ka koe fia receive, but we don't want to give. Ai malama le fitu se fulu tau sanga o ono e to tō ma tapuai ma fatua tua I le atua o le ele silio na matutu. They were planted in the dead ground with no life. Ai no lato unsai no lato taltonu no lato fatua tua. One day the God that they believe and trust will set them free. Iwa tau sanga o ngalue I le Hosanna. I taita. Without anything happening in my life. Oh, Samoan ministry, I was so much involved. Oh, so walu le Hosanna. Ngā pau me whaongai o walu te whai mafutai. No cell groups. That's all I was used for. But my heart desired for more. I know on site. Iwa tau sanga. Ina o malanga mai manuia maruta I nei. Avelo le atua le vanoa ia Pastor Fiso ma Pastor Naomi tawa vene ngalwenga. And it was then that I was discovered for 9 years. I waited, even though that the ground that I was on was dead and no life, but I was patient. Now for my le atua, ia e whatali, ia e on sai mai whatali le mea na fola ina. Wait patiently for what was promised. And I waited for 9 years. Melana na ti ngā ia Naomi na wawhai atu au le lau sau I nei Australia without any warning to them that I would be leaving the church to come here in Australia because they saw that potential from God in my life. E leo se mea vi ia iau. A le winga o lau whai atu. A whai ato tō oe le atua le ele matu tū. E fua mai le ele o lo to tō oe le atua because you are the planting of the king. Whatu sa ina e tā vita. E peo le la au e tū I tawhane o vai e tawhe. O le mena na laina ala langa Israelu, ma o latu whai mai. Le ali ie whafo isia mai la ma tau tawhianga wha peo le vai tawhe le tui tonga. O lo whasamoina I le tui tonga. O lesi tusi o lo wha luina mai o le vai tawhe mai le tui saute.
O le mele ngā lai o na whai ngoa eisi Bible scholars, o le vaile o le Euphorate, o le vaile o le Euphorate, tawhe mai le tui saute. Ai le whapera tānia, o le full pronunciation o le Negev o Negev, Negev, ia whai ngoa ia Nekita. I o le vaila le o le Negev, o le history o le vailea, e si o mea e o na maunga e tū maulunga lo na amatanga. Ai a o ina tafe e matuata tafe a male malosi. Pea o le teimi e to ulu ai wanga e lunga le maunga siona ua tafe mai ilalo. O na whamaila i leo na matuata tafe, it was a rushing current. Whamai isora elu, lea wa fetus fulutau sanga o mātou o ono le atua. Ia toi whafo sia mai mātou e pei o le vai tafe leo Euphorate. A tafe o a mea o au mai ai i. So there are lessons i le mana onga o Israelu ina o lato alalanga ia vealo lato manuia e pei o le vai tafe lea. O le ale mea whai e vai tafe lea. A ta tafe le vai tafe lea. E ki lingi uma le vai tafe lea mea ele lea ma mea leanga uma. All debris on the riverbeds will be cleaned. A fia mai langa nga pa ia e lo langa. Na te tafe ki lingi inga uma mea whale tonu ia toi. If you are willing to be planted. Ile elo mana o le atua te tō ai oi. O le melo na lua ele vai lea pe ona fai atu. O Israelu o le tu o le nu e matu tu ona ele. That every dry land would get a fair share of that water. A fia malanga nga pa ia e lo langa e a vea oe male e mawhai ona e wha. Lau tele atu le whamanianga le atua e tangata if you are willing to be planted. I le mea o lo o. To tō ina i oe le atua. O le tala whai ua tuai i le. O le tala ia Naomi. Mamlama tato ia Naomi. O Naomi sa no nofo malona to lua. Malana whanau. I petel ema ta ua malama mai winga upuni. Lango Israelu o ingoa mea uma, o ingoa whanua, o ingoa tangata, o ingoa whale, o ingoa ele. E yeilo na winga whale anganga i la tau male latu tapu inga i le atua. Sa no nofo lai petel ema. O le winga o petel ema is the house of bread. O le mea o lo yele foa i malta maa inga o le atua. O petel ema i to tonu o Utah, o le winga o Utah. O le atua e vi ia. O le vi inga i le atua. Ina ua tupu le onga le tau sanga on. Ua feoti foi i le to lua ma le whanau. Oile i le feoti lawa o i oile. O na mawhauwhaulo na omi e avelo na ainga. I le nuu leo Moapi. Out of all areas in the region, I feel fili o i Moapi. I o le history o Moapi pa le mamlama le telo tātou. O Moapi, o le tamaititi na whanau mai i le whawhine, o e whele i nole tamalo. Le nephew o Abraham. O Lota. Ai o le ala na whanau mai ai, na whao na nā e te neiti i ala tu tamā, and they have sexual relations with their father. So it is a sin. Whanau mai ai Moapi, o le wingo le upu Moapi, o le alu mai lo lava tamā. As the son of my father. O na ola e o malaya, feoti umaile to lua, feoti whanau, o na foi melo Naomi, ai whai atu ia tangata Petelema. Ina ua whalongo mai wa toi whamanuia le atua ia Petelema, na toi foi malea. Ai whai atu ia tangata, e leo Naomi e ale nei. Ai whamai Naomi. Aone i toi ta ua o Naomi. Ai ia ta ua o Mara. Ia lela whamtala atu le wingo na tala whai ui na i tatu launga ni tai au. O Utah o le vi inga. Bethlehem is the house of bread, remember. The moment you decide to leave your place of worship, e tau waso ai o mata te le iloa le whamanianga le atua. A peis lau ngai oi, peis lau move mai le ekalesia, ma le ekalesia. I mea malia ai o mata whapeo na o Naomi. You will leave full of worship, you will come back full of complaints. E o mai Naomi e whautu me o le atua. Le atua wana vese ina uma mea o ia tau.
Awa lato ta ua ya Naomi o le winga le upa Naomi o le matango fie ma le whamalia ina. E se vai o maua e fiso le mea matango fie ma le whamalia. Wani ya maua Naomi. Whamai au neto ta ua o le matango fie e ta o ya maura o le mea o ona wa whaia le tua mea o ona e tau. Au inga whaia koe alu I mo api. Ele fai le tua, o le mela tua e fu le tua, ko kelo tātou e, se tulau ia le ngangana, o le upu whaingo fia fa Samoa ai oso. O le vai au kua kupu manwa venga I o oso I o le lafarsa, palalu ma lo oso ma I lefarsa, oso I o lefarsa. Ai e loa le mea wa toto ina I o le tua, o a mea whainga tae tupu le kalesia, e te tū mau. Tai pei o Isaako, Lako e eli vai eli ai fusu ai matangata ana o una matangata na no. Move lesi vai eli le give up. Eli se ya ola vai sit kena. Ile mena eli fa mai wa fava no ele tua. Fa ele tua le no mo. He keep on digging. Ele run away mai fa fitauli. Ai find I run away ai to foi mai pe to foi mai o Naomi. Ia e lon mafu anga wala to mai o ele tua. Ona oi na o finangalo le atua I to toa I oi, because that is the field God wants to plant you in. I lola le whaintakal to toa le atua. It's not easy, the planting of the king. Ko kelo ka kou e taulo le atua e whapena o mea le leia me maua mai le li. Amene. Na o le olanga file mu o le olanga e maua mai le atua. You will be misled and be deceived. E te whapea te sau le atua I malwhao le tanga. Na o le olanga file mu tātou te mau. The biggest challenge mo le kalesia o te tonu lavo le kalesia. A e leilo le ora ma e leilo le mea o lo whaia le atua I lo soifua ma e leilo o I neina to tō ai o le atua. You will become a problem instead of a blessing. Le matanga le lotu le nei, o ka se kumu ngā mako I o Browns Plains. E tau le ofi le farsa. Ke mi ngai le te tōngia ni mea. Ngā o le hall higher le tōngi. Mako o St. Bernardine is the same. St. Bernardine can host 800 to 1,000 people. Mako a kumu ale lok. La ngai le ko kōngia ni mea. I le taimi na te tala I le atua le wanoa ma wha tau le whale le nei. People stop living But watch this. But those who were firm in their hearts that this is the soil that God planted them stayed faithfully. And they keep on giving. There's only a few of us. They keep on giving. They keep on giving. But watch what the Lord is doing. Salamo lava lea se lau luas fuma leono. Whaafafonga. O na tumu ai leo mātou ngutu I le whaatani. Ma o lato laulau whaiva I le leo fia. O na lato whaapea nei le inu ese. Ua whaia I le atua mea te tele mo I lato. The world starts seeing our ministry. I tell you now, lo ia courses, my programs, o lo run el tatu e kalesia. That there are other churches who are now affiliated with that. I say, the Lord is doing good things in our church. I say, we are the planting of the king. O tātou o le whatu na te toina le atua, na te toina te tono le Hosanna Logan City. Po le ala le whaingatā, langa koe ki kia lusu ka ko whale. They were pointing up matuai. I feel for our parents. Well, you're whakangisi lumo le bank. They deny themselves the embarrassment that they face. Because they know that this is where God planted them. And they will do everything and anything. Whaia mea umma. Ina ia maintain le mea na mai le atua. Mo I tātou. O le planting na le atua le whaingofia, sometimes you will be like silly in front of everybody.
E ke kangi ma e matangai lumo tangata uma because you know that this is the planting of the king. Whapeo na tangi o Israelu mo le fetus fulu tausanga. Ai na ua tafe mai le whamanuianga. Whamai o e la tau na lu ma le tangi whanu. For those who sow in agony. Whamai no lato se sele, ua fōi mai lato ma le alanga fia fia. O lo au mai fōi a lato fusi saito. O lo au mai fōi a lato fusi saito. Toi whamanatu atu ia te tātou. Po whele mena e ngā lue aivi ia le atua. Ngā lue malau whamaoni e ilo le mena na tō ai oe. A whai wa whilwhili lo loto o le nei ngā luenga o I leo wa manatu le atua te tō ai oe. Make a decision. Make a decision e te ngā lua e malau puna wai. Le ngā whele me te tō ai oe le atua, pe matela ina le ele, e sa saa ye le atua na whamanianga, but the moment you left your place of worship, e pongi sao mata e te le iloa, the house of bread is right there, the place where you left. E te le iloa lo ye le whamanianga le atua I o I petele ema. Au e manao e te alu I mo api le meolo ye le angasala. Tato e kalesia o le whiauna le atua le nei tai au. A whai wa lewa nei nei tato e kalesia ia o loo whaa. Whiru whesasi lo ma whaupo le ale mea e te au ngā iai. Le ale mea e te le lei iai. Ia I loa a whai o le ele nei o te tōina I oe le atua. E te fua. Pe te kilo atu ele o yeini meo te tupu mai just like me for 9 years of serving. Yengi mea kukupu. But my heart was crying, Lord, I want to do more. Until I was discovered for 9 years. Being pushed back. I see new people coming through the church. They've been on the stage, been used. But I was still being pushed back. Until one day, God called me out. And I was ready. And I knew that e leo se mea whai ina le ku leo o le atua for 9 years. Inga ia prepare hau for what's to come. And 9 years. Me la lea whapeo e nofo le nei aso, tono le nei wharsa, olo e tau sa ili fo se mea e te komiti e vea ma o whale a pitanga. Salamo Ivas fun malua, thank you, Holy Spirit. Almost forgot this. O fetalai mai eile atua, salamo Ivas fun malua. E tupu ola foi le tangata a mio tonu. E pei o le pama. E tupu tele e pei o le arasi I le penona. Whama o lunga ina e oelo nifo e pei o le rema. E whao ina au I le soa au fau. E loa atu fo e o mata le malamalama mai a te au. E whaalongo fo I o talinga I e a meo leanga. E le whaalongo fo I o talinga I e a meo leanga. A wa o le ali I whauta e ita oe. Wa whauta e ita lava oe whano I la tau uma. Oe le whatua tua I a te oe. E te whaata ape ina fo'i I la tau o e whai a mio leanga. A o le e tupu ola o e te tō ina I le whale o le ri. E tupu ola I la tau o e te tō ina I le whale o le atua. E nei la aso a o e le mauti noa po whele me o iai. Make a decision today. Make a decision if atu le atua whai o watu le atua sasi ministry. And ask le atua ia whai loa ia te au. Mai ia te au le langona malosi ina ia o I loa ai o I leo e manatu te tō ina ia. O au fwoi o le whatu na e whili ina. Plant me the way you want, Lord. Thy will be done. Ia whai a lo whina ngalo. Tatou tūlai mai a o suna atu e le au se pese I le nei tai au.
Taua telele. Man tua e tātou e lena o se tātou mai e whaini whai ngā lotu. No, we have to get over that thing of just doing church. No, wa lo whaitau sanga na o tātou mai tātou te lo lotu. O nei taimi e whaisia o ngā mole li. Whaisia o ngā mole atua. E whatu le atua, you planted me here, then use me according to your will. Whanga ue tuso na e whina ngalo i eile ali ie. O te lea toi nofo nofo. O le ala tā leni o ia te au. O le ala malosi o ia te au. O le ala ngā vaa o ia te au. Le ali eo te tu inatu ia te oe. Ia e whaonga ina. Ia e whaonga ina le atua e tuso o lau whina ngalo. Hallelujah. Nene le teime tu atu ai lau loto i le li. E leo ni whai ngā launga, o ni whaeloa ino ni ata mai le tātou meo whai nei. O tātou tapua inga o le whaalo halo i le atua malana wala au. We honor and respect the calling of God when He planted us. For you and I are the planting of the King. O oe mau, o le toanga na te tō ina i le atua. Whai atu sau tala i le li i le nei tai au. Whai atu sau tala ua te nofo nofo ai. O lo o iai o ia le mea nei. Petala Yesu o whele mea iei le tō lua ma le tō tōlu e tala tala no lo suafa. O te iai le o ngā te tonu. And we trust in His word. When He says that He is here, we trust that He is here. Hallelujah. E se usu mai se tātou pese wha mole tātou au. Hallelujah. Ole papa ele malue do olo mawalunga o te sawai maile malosi ole itamai maile vavau ile faavavau tumau ole papa ele malue lo mawalunga o te sawai maile malosi ole itamai no uanganga Fa'amanu mafafetai ole atua ole babau na te umau oe si ia elo uleo na alanga elelei oe Te malawa tuai lo wanganga ia whamanua atu i le li. lo uanganga Yo le atua o matu wanganga ia whamanua atu ia te oe. Mea o mafoi o te tonu ia te i mātou. Ia whamanua atu i lo suafa maia. Wa te tau ia te oe le te inga. Tau ia te oe le whane tanga. A whio mai a oe i le nei tai au. Ma to ia o matou loto e whapeo na whio i fo le nganga pa ia i le Pentecost. Mai e whamanuia e lau e kalesia. Elelei lava oe.
Mātou tua, mātou te whawhitai, ma vi ia oe le nei tai au. Tala whapitoa mō sesi o lo o le mautonu lo na mawhauwhau i le nei tai au te mā. O ena e whetalai e te le tu ua i mātou e mātou hote sa ia o lava i le ngā taanga. E te iaia te i mātou. Le ale mawhatianga o le ase mea o lo sa ili ai o ia i le nei tai au i lau o fio. Te talo le oli mai a te oe le atua e wha mauti noa ai. Lana filifilinga ma lana whai unga e whai. Father, I pray for somebody who is not been decisive this morning to make you Lord and Savior. Lord God, I pray that you will reach your grace and your mercy abundantly over whoever that may be. So let them be decisive. Let them make you, Father God, the centerpiece of their being and their all. Ilo suafa Yesu. Whamanuia I lau e kalesia. Amen, amen. Hand it over to you. Ia toi masipatele nā ia tato whaila aunga le nei tae au e sele matango fie a o le mana ia I'm so thankful the Lord. Matele itala noa maala po o i le seed. O lau lava sa ile toa le tua po le ase mea e whamalo se i tātou mo le foai. A te ea wa a mai whai mai ala share le seed na e tutoina. A le sau ala malanga launga o le seed. Ia whamanuia tele le tua ia o tau loto maua se aile lei mo i tātou le neiva yaso o la mātou te talo mātou le la mātou atu e whai masui o le tātou e kālesia i whonotanga I la loi Sydney wha mole mole ta talo mō mātou o se malo longa mānai a fo I mō mātou vi ia le atua se tua atu tātou multimedia mō tātou a folanga wha mole mole. Tai ao manuia, Hosanna Logan City, o le nei, ua tatuanga I atu, nei I whaasilasilanga, o le o langa, o le au aunanga. Samoa Hosanna Kids Ministry, mo le sauninga Samoa, ma le sauninga Ingilisi, pa a mole mole mātua, ma e o lo ova aia whanau, a o tatu tapena, mo le aso whanau, o le tatu e kālesia, ia manatua, le saini mai, mai le saini ese o lau whanau, pe a mai a sauninga taitasi. Whawhitai, mo lo o tau lango ma le ngalurue whaatasi. TIC Leadership Training. O le a whaia le TIC Leadership Training I le a sofitu o uni, I le e kālesia o Hosanna Brisbane. A mata I le afi o le awhale lima se ia o I le awhalfitu I le afi. O le a saunoa ai o tato senior pastor whamanuia alualii. O lea awene I misia le nei avanoa tā hua mō taitai e no ofia tuputua e I ngaluenga a le atua. Fresh Youth and Young Adults Rally. O loo a ngai mai pea a tātou whaasalalaunga mō nisi whaamatalanga e winga I le Fresh Youth and Young Adults Rally. O le a whaia I le aso spuruvalu o Iuni. O nisi whaamatalanga o le a whaa lawilo atu I se taimi lata mai. Village Connect. Feels Good Futures. Polo Kalame Fo. O lo osailia nei ni tangata mo le ngaluenga o le awina o whaa maunga. O le asaunia a o aonga mo I latou e filifilia. E te tau wana spuluvalu tau sanga pesili atu. E te tau foi wana iai sau blue card. A whai e te fia awai pe fia maua nisi whamatalanga wha mole mole wha whaisotai Pastor Ruta Ho'o tu ese.
Flourish Season 2. Matou te walaulia, tina uma sa whananau mai I te tonu o le Maternity Hub. O le nei, awanua ua whapitua mo o tō e wheloa I ai ma lau midwife, lau community connector, whaapea mai si tina o le Maternity Hub. E whai I le aso tolu o Iuni, a mata I le awha sfulutasi, se ioo I le awha le tasi I le awa uli. Wha mole mole le sitala mua mua mo le tapenanga o tau mafutanga. Haputanga, pasenga mo tina maitanga po o le antenatal class. Tatala le ne vasenga mo tina maitanga uma. Paatasi, mai lato husbands posa tangata lango-lango. Aso lua o Iuni, male tolu o Julai. Monisi whamatalanga, pa mole mole, wa aia sulu, pole au whengaluenga o le Village Connect Maternity Hub. Whaftai lava, ma ia manuia le vaiaso, I le alofa maleanga lelei o le atua. Swafe Yesu, amene. Mes tato patpatele na mo Tracy, ma na ia lava whasa moa Tracy. Whaftai fo il whanau mo tato folfolanga. Ia, whamanuia tele le atua I whiau mga luenga o le neiva yaso, manu tele ina o tau le alofa maleanga lelei. Se mo ini mai o tato mata whae wina tato se talo, ta maa mato whaftai atu ia te oe. Leli ie whaftai lau upo fola ina. Wa vea fo e se fatu lelei wa te toi o mato loto, mato te iloa ai, ma le mauti noa, le mea mato te ngalulue ai, ma o mato ngalulue ai mo oe malo fina ngalo. Ta maa soso ani mai, patau nuu le whainga malanga lau whanau ieo le ato e fo atu, I fale I anga le lei lau a fio, malutia lo lato soifua ieo a alofa, le si fo I mato soundinga o le a whaia, ta mai a whaaua wina le anga le lei o lau a fio, le li ia mato talo lea lato lo swafa Yesu, mato wolen vala au atu ai nei, amene ma amene.